Ишгал етілген Қырымда мүлкиет аққанан 4000-ге якын бозулуы кайд этилди. Улардан эң чоң бозулуулар Акъярда. Бу инсан акылары боюнча региональ меркези араштырмасынын нетижелеридир. Ишгалчылар зарар көргөнлөрүнүн чокусуну топурак сайыплыгы аккандан, башкаларына көчмес мүлкке актан марум эткен. Ак корчалажыларынын сөздөрүнө көрө 2017 сенеси мүлкиет аккынын эң чоң бозулуу тамам Акъярда болуп кетти. Ишгалчылар прокуратурасынын режасынын шаар архиви онун маалымат топламында Украин devlet органлары тарафынан берилген ve insanlarının toprak sayıplığını tasdikлаган весикаларынын асыл нуксалары yok болганы акында маалыматнамелерин берген. Ама ишгалчылар бұрынын мал-мүлкін алмак үчүн башка васталарını да тушунуп чыгарды деп айта ак корчалайчылар. Вони уклали договір з приватною юридичною компанією, який передбачав подання щонайменше 2500 позовів проти фізичних осіб, власників земельних ділянок. І робила це приватна юридична компанія за рахунок коштів державного бюджету. Тобто тут такий цинічний досить підхід влади, коли вони примушують населення окупованої території сплачувати податки, і за рахунок цих коштів, які населення сплачує у вигляді податків, вони ще й позбавляють це населення права власності на їх майно.